Okay, hi guys. Saya Gary daripada GCI Motor. Hari ini kita nak review sebuah SPK yang paling hot dekat pasaran, BMW S1000RR 2010 register 2013. Motor ni dia dah full convert set yang festive punya set. Lepas tu ada set dengan banyak jajan lah. Kita nanti tunjuk apa yang kat motor, apa jajan kat motor. So harga jualan 54,800 siap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. So jom kita tengok. Motor ni dah banyak jajan masuk lah. First, Big Dad punya Rizal punya side mirror, windshield sporty punya, smoke punya, painter punya warna. Lepas tu full cover set dia dah buat warna putih gold. Resign, lepas tu ini lampu festive punya. Fairing semua model baru. Nampak dia punya muka. Ini yang model baru. Kalau model lama tu dia bulat, ini pendek. Ini model baru punya set. Kemudian Brembo RCS 19 punya brake pump atas. Lightech punya rear guard. Ada fast throttle. Okay, AME punya fast throttle. Ini switch semua dah racing punya switch. Kemudian korang tengok depan. Disc ni pakai Brembo floating disc. Disc saja pun dah mahal. Ini floating disc. Lepas tu rim punya cap pun cantik lagi. Buat warna gold. USD fork, Brembo caliper, steer barrel hose. So tayar depan dia bagi saiz 120/70/17. Pakai Pirelli Diablo Rosso 4. Okay, ada tayar ada 95% lagi. Tayar banyak baru lagi. Ada radiator guard, LED signal. Alright, so fairing pun memang cun lah. Ada frame punya carbon punya frame cover. Okay, carbon punya frame cover. Hose pun pakai racing hose Korang tengok engine punya hose, racing hose, engine guard. Mototron punya racing full rest. Acrobovic original punya muffler titanium. Harga belakang pun pakai carbon. Disc belakang pun disc racing Okay, size belakang tayar. Tayar belakang pun sama, pakai Pirelli Diablo Rosso 4. Ada 95% lagi. Size tayar pakai 205/17. Ada 95% lagi. Okay, bobin semua ada. Pembijak belakang ada. Seat belakang ada. Cruise shifter dah ada. IRC punya cruise shifter. Racing full rest macam biasa. Ini frame carbon. Okay, tank you tengok. Dia dah buat warna macam A1M titanium punya warna. Ada crack action punya tank cap Itali. Okay, kita tengok meter. Mileage 63,000. Ya dia. Sekejap. Okay, mileage 63,000. Lepas tu ada mode lah. Ada mode lah. Korang tengok. Ada mode rest, mode sport, mode rain, mode slick dengan mode rain lah. Ada 4 mode. Alright, so last kita payung kat korang dia punya sound. Dia sound memang best lah. Right, sound memang best. Ulang sekali lagi. 2010 register 2013 BMW S1000RR. Dah buat convert fairing yang model baru. Lepas tu dia ada jajan banyak lah. Frame carbon, exhaust Acra, cruise shifter, Brembo punya floating disc brake semua sudah ada complete. Beli pakai saja. Warna pun dia buat sangat cantik. So harga jualan 54,800 siap potong nama, minimum deposit 100, bulanan 900 lebih selama 7 tahun. So guys, kalau korang yang berminat boleh PM kita. Jangan terlepas ni. Bye.